Die Küche auf Hunsrückisch. A cozinha em Hunsrückiano. Chegamos na segunda parte da lição sobre coisas que encontramos na cozinha. Se você não viu a primeira parte, confere lá depois de ver essa. Das Geschirr. A louça. Ich muss noch das Geschirr spülen. Ainda preciso lavar a louça. Ich muss noch das Geschirr spülen. Das Tip. A panela. Die Tippe. As panelas. Das Fleisch ist im Tip. A carne está na panela. Das Fleisch ist im Tip. Die Pan. A frigideira. Die Pfanne. As frigideiras. Ich backe die Eier in der Pan. Eu frito os ovos na frigideira. Ich backe die Eier in der Pan. Die Waffelpan. A gofreira. Die Waffelpanne. As gofreiras. Meia mache Waffeln mit der Waffelpan. Fazemos gofres com a gofreira. Meia mache Waffeln mit der Waffelpan. Der Milchkocher. A leiteira. Die Milchkocher. As leiteiras. Die Milch ist schon im Milchkocher. O leite já está na leiteira. Die Milch ist schon im Milchkocher. Der Kessel. A chaleira. Die Kessel. As chaleiras. Das Wasser kocht im Kessel. A água ferve na chaleira. Das Wasser kocht im Kessel. Die Kaffeekanne. O bule de café. Die Kaffeekanne. Os bules de café. Die Kaffeekanne steht auf dem Tisch. O bule está na mesa. Die Kaffeekanne steht auf dem Tisch. Die Teekanne. O bule de chá. Die Teekanne. Os bules de chá. Die Teekanne ist schon leer. O bule já está vazio. Die Teekanne ist schon leer. Die Form. A forma. Die Forme. As formas. Também podemos dizer das Brotblech. Die Brotblecher. Hast du die Form ingeschmiert? Você untou a forma? Hast du die Form ingeschmiert? Die Bandeja. A bandeja. Die Bandeja. As bandejas. Da kommt sie mit der Bandeja voll. Aí vem ela com a bandeja cheia. Da kommt sie mit der Bandeja voll. Der Teller. O prato. Die Teller. Ou die Teller. Os pratos. Dein Teller ist noch voll. Teu prato ainda está cheio. Dein Teller ist noch voll. Die Schüssel. A tigela ou a bacia. Die Schüssel. As tigelas, as bacias. Ich will ein Schüssel Suppe haben. Quero uma tigela de sopa. Ich will ein Schüssel Suppe haben. Die Kanne. A jarra ou o jarro. Die Kanne. As jarras ou os jarros. Também podemos dizer de Krug. Die Krieg. Die Kanne ist voll Wasser. A jarra está cheia de água. Die Kanne ist voll Wasser. Die Flasche. A garrafa. Die Flasche. As garrafas. Ich habe eine Flasche Wein gekriegt. Ganhei uma garrafa de vinho. Ich habe eine Flasche Wein gekriegt. Die Tuus. O frasco, o pote, geralmente de vidro ou louça. Die Tuuse. Os frascos, os potes. Ich habe einen Tuus Honig gekriegt. Ganhei frasco de mel. Ich habe einen Tuus Honig gekriegt. Das Blech. A lata. Die Blecher. As latas. Kauf mir ein Blech Milho. Compre uma lata de milho para mim. Kauf mir ein Blech Milho. Der Pot. O pote. Die Pot. Os potes. O termo é mais comumente usado no diminutivo. Das Potje. Die Potje. Ich habe das Essen in ein Potje getan. Pus a comida num pote. Ich habe das Essen in ein Potje getan. Das Glas. O copo ou o vidro. Die Gläser. Os copos ou os vidros. Willst du ein Glas suco? Você quer um copo de suco? Willst du ein Glas suco?
Das Weinglas, a taça. Die Weingläser, as taças. Hast du kein Weingläser? Você não tem taças? Hast du kein Weingläser? Die Tasse, a xícara. Die Tasse, as xícaras. Volta noch ein Tass Kaffee? O senhor quer mais uma xícara de café? Volta noch ein Tass Kaffee? Die caneca, a caneca. Die caneca, as canecas. Was trinkst du im caneca? O que você está bebendo na caneca? Was trinkst du im caneca? Die Gabel, o garfo. Die Gabel, os garfos. Variações da palavra incluem die Gabel, die Gaule, die Gabel, die Gabel. Das isst man mit der Gabel. Isso se come com o garfo. Das isst man mit der Gabel. Existem também tipos mais específicos de garfo. Die Essgabel, o garfo de mesa. Die Fleischgabel, o garfo de carne. Das Sitzgabelchen, o garfo de sobremesa. Das Messer, a faca. Die Messer, as facas. Hat sich mit dem Messer geschnitten. Ele se cortou com a faca. Hat sich mit dem Messer geschnitten. E aqui também temos tipos específicos de faca. Podemos citar algumas como das Tischmesser, a faca de mesa. Das Brotmesser, a faca de pão. Das Kochmesser, a faca de cozinha. Das Fleischmesser, a faca de carne. E das Hackmesser, o cutelo. Der Löffel, a colher. Die Löffel, as colheres. Meia essa Suppe mit dem Löffel. Comemos sopa com a colher. Meia essa Suppe mit dem Löffel. Entre os diversos tipos de colher temos der Supplöffel, a colher de sopa. Das Teelöffelchen, a colher de chá. Das Kaffeelöffelchen, a colher de café. Das Sitzlöffelchen, a colher de sobremesa. Der Kochlöffel, a colher de pau. Der Schöpflöffel, a concha. E der Schaumlöffel, a escumadeira. Vamos acelerar um pouquinho. Para os próximos itens eu não vou dar exemplos de frases. Die Pannenwanne, a espátula. Die Pannenwanne, as espátulas. Die Nudelzange, o pegador de macarrão. Die Nudelzange, os pegadores de macarrão. Die Sei, a peneira. Die Seie, as peneiras. Die Nudelsei, o escorredor de macarrão. Die Nudelseie, os escorredores de macarrão. Das Fleischbrett, a tábua de corte. Die Fleischbretter, as tábuas de corte. Der Stol, a chaira. Die Steel, as chairas. Der Blechabritor, o abridor de latas. Die Blechabritora, os abridores de latas. Der Flaschabritor, o abridor de garrafas. Die Flaschabritora, os abridores de garrafas. Der Stoppatzieher, o saca-rolhas. Die Stoppatzieher, os saca-rolhas. Der Klopper, ou der Kloppat, o batedor. Die Klopper, ou die Kloppat, os batedores. Das Rappeisen, o ralador. Die Rappeisen, os raladores. Der Zitronentrick, o espremedor. Die Zitronentrick, os espremedores. Pronto, agora você já pode se referir a praticamente todas as coisas encontradas na cozinha por seus nomes em unsriquiano. Se você faz bom uso do conteúdo desse canal, considere se tornar um apoiador pela campanha do Catarse e garantir que o conteúdo siga sendo produzido. Você pode ter benefícios de se tornar um apoiador mesmo com um valor bem pequeno por mês. Você também pode fazer uma doação espontânea de qualquer valor via Pix. Confira na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha de apoio, se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E não deixe de conferir meu Instagram também. Até mais! Peace, pau!